people have to catch up. We all have to be on the same pace. Thank you. Okay, chanting it today, everybody say after me, please. Free all political prisoners. Free all political prisoners. I can't hear you. Free all political prisoners. I can't hear you, Mawanyane speaker. Free all political prisoners. This is not loud enough. This is ghetto. Okay? We are occupying this town today. We gotta speak out louder. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. We demand independent investigation into Hachalu's killing. We demand independent investigation into Hachalu's killing. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free 3 American citizens. Free 3 American citizens. I can't hear you. You guys gotta speak up. Free 3 American. We demand justice. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Stop extradition or killing. Free all political prisoners. Free all political prisoners. We demand justice. We demand justice. What do you want? Justice. What do you want? Justice. What do you all want? Justice. Speak up, people. What about the back in the back? I can't hear you. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Justice for Hachalu Hundessa. Stop killing. Stop killing. Stop killing. US. Stop funding Ethiopian government. Stop funding Ethiopian government. US. Stop funding Ethiopian government. Stop funding Ethiopian government. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. US. Stop funding Ethiopian government. Abote mantik ke depan bola. All right, we're coming live from Washington DC. Here are some of the Oromo religious fathers who are protesting against the brutalities of Abiy Ahmed in Ethiopia. We have a Muslim cleric, Christian, walking side by side, protesting for the same cause, for the right of the Oromo nation. Okay. Warri abbootii amantii kunin Oromoon amantiin hin qoodamu jechuun abbootii amantii kiristaanaa fi islaamaaf waaqeffataa hunduu mirga Oromoof saba Oromoof afaan tokkoon dubbachaa hiriir bahaa jiranii mee itti nuu kenni dhaamsi qaban Oromoof dabarsanii fi mee dhaamsa maal qabdi? Akkasuma qaba dubbadha. Egaa yaa ummata Oromoo yeroo ammaa ummata Oromoo saba guddaa saba dhugaa qabu kan addaan baasu tokkollee hin jiru. Kunoo sheekota wajjin amantaa ortodoksii, amantaa musliimaa, amantaa waaqeffataa, amantaa protestaantii, amantaan kan abbaati hundumtuu amantaa isaa amanata. Oromoo kanaan booda addaan hin ba'u. Gatii kanaatiif tokkummaa keenya hundumti keenya bakka jirrutti eeggannee mirga keenya falmannaa, mirga sabaa falmannaa, jarri hidhamanii akka hiikamanuu fi akkasumas immoo
ajjeechaan Hacaaluu Hundeessaa hunda keenyatti waan ilaallatu gatii ta'eef amma danda'ametti uummata yeroodhaan waan irra gaame ibsamee qaamni addaa bilisa kan ta'e hundumarraa walitti dhufee dhugaa uummataa baasuu qaba. Yeroo ammaa yeroo koronaallee tun sodaatiin uummanni Oromoo akka kanaan Washington DC'tti kallattii hundumaan dhufee walitti qabameetu jira. Egaa uummanni Oromoo tokkummaa keenya eegnu wajjin dhaabbannu amantaadhaan walutuun qoodiin maaliin utuun qoodiin tokkummaa keenya yoo dhaabbanne irree keenya nu ta'a. Waaqayyo kanaan nu gargaara. Kanaafuu egaa gara fuulduraatti bilisummaadhaaf bittaa garbummaa hin barbaachisu bilisa dhalannee bilisa jiraachuu qabna. Kanaafuu uummanni tokko ta'ee harka wal qabatee dhaabbachuu qaba. Kun immoo waanuma qabsoon itti fufu malee boodatti deebi'u miti. Hacaaluu yoo du'ellee hunduma keenya keessatti jiraata ta'ee jiraata saba Oromoo keessatti jechuudha. Kanaafuu goota ajjeesanii goota baay'ee Oromoon godhatee jira. Kanaaf uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsatee dhaabbachuu qaban jedha. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo as magaalaa Washington DC keessatti abbootiin amantii kiristaanaa ka ortodoksii ka protestaantii ka muslimaatii fi waaqeffataa wajjin dhaabbachuun tokkummaan Oromoof sagalee tahaa jiranii akkasumas siyaasa mootummaan Oromoo amantiin qooduu fi naftanyoonni Oromoo amantiin qooduuf jedhan balaaleffachuun yaada kennachaa jiranii ka dura dubbatan sunini abbaa amantii yookaan ammoo luba qeesii ortodoksii tawaahidoo asittuu bataskaanii warra fayyisaa addunyaa ka jedhamu fayyisaa addunyaa sun gaafinni as Washington DC qeesis Balaay Mokonnin qabatanii fidan warri naftanyoota akkami fayyisaa addunyaa maqaa Oromoo jijjiirate madaaniyaaleem irraa fayyisaa addunyaa taha jedhanii kafalmaa turan suni isaanittuu durattuu dubbatee sheekii muslima wajjin deemaa jiranii tokkummaa Oromoo akkanatti mul'isaa jiranii adda addummaa hin qabnu kaayoo Oromoo gubbaatti tokko amantiin ka dhuunfati ka abbaatii Oromummaan aadaan Oromoo afaan Oromoo bilisummaan Oromoo seenaan Oromoo lafa Oromoo waliin qabna jechaa jiranii kun mallattoo guddaadha. Yeroo ammaa kana mootummaan naftanyaa faatii ka Abiy Oromoo amantiin qooduuf yaala እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ ነው የምንገኘው። የኦሮሞ ሃይማኖት አባቶች በአንድነት ቆሞ ለኦሮሞ ሕዝብ መልእክት እያስተላለፉ ነው። በዚህን ሰዓት የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ ሌሎች ብሔርና ብሔረሰቦችን የተወሰነ ሃይማኖትን ታርጌት ያደረገ ነው የሚል የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ በሚደረግበት ሰዓት የኦሮሞ ሃይማኖት አባቶች አንድነታቸውን እንዲህ በሰልፉ ላይ እየተገኙ እየገለጹ ነው። These are religious fathers from Oromia, and they are showing that Oromo people are indivisible despite our religious differences. We have common cause, we have common language, common destiny and common history together, and they are out here to defend that cause, and they are out here to show the unity of Oromo, and they are calling for justice into the killing of Hacaaluu Hundeessaa and asking Ethiopian government harassing and killing the Oromo people back home in Ethiopia. This is very, very symbolic. Oromo religious fathers standing together, shoulder to shoulder, protesting in Washington DC against the Ethiopian government. Ayada watorken jalatamo amma gara sheekii muslimattuu deemne dhaamsinni Oromoo dabarsu ni qabu dhageeffannaa. Here is a Muslim sheikh cleric mee dhaamsa Oromoof dabarsa sheekticha kenna. Maqaan keessanii jalqaba. Akkuma beekamu maqaan kiyya Hussein jedhama. Kan irraa dhufe magaalaa Shikaagooti. Uummanni kiyya biyyatti diini kiyya ka gadi higaa jiru na dhukkubseetiin achirraa deemee dhufeetiin sagalee uummata kiyyaa ta'uudhaaf as dhufee jira. Kanaaf atattamatti mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed akka uummata kiyya fixuu dhaabuu irraa isaan fixuu dhiisu isaan gaafadha. Yoo inni kana hin ta'e ka ta'u taate qabsoon keenya duratti deema duubatti hin deebi'u. Kanaaf atattamatti akka dhaabu jedha. Walumaa galatti uummanni keenya bakka jirtanii baay'ee isiniin boonne baay'ee nu gammachiiftanii akkanumatti itti fufaa isiniin jedha. Jabaadhaa duubatti hin deebiina qabsoon keenya duratti deema haga mujrima kana ofirraa kaafnutti
duubatti hin deebinu jabaadha isinin jedha inshaallahu ni bilisoomna isinin jedha. Ayyee abbootiin amantii islaamaatiif ortodoksii akkasii wal bira dhaabbatanii tokkummaanii saba Oromoo biyyatti jeefamaa du'aa biyyuufii irratti miidhamaa jiruu fi sagalee tahaa jiranii kanaan duratti ka dubbatan sheekin muslimaa Huseen magaalaa Shikaagoo biyya Ilinoo irraa dhufee isaanin durattu ka dubbatee qeesii Bataskaan Fayyisaa Addunyaa qeessaa Mu'eeli ka dubbatee waayilii warra tokkos waliin jira mee dhaamsi qabdu gabaabsinu dabarsi. Anis akka nama amantii islaamaa hoogganutti yookaan waldaa waliigalaa amantii muslimaa biyya alaa jirutti waldaa ulamaa Oromoo ka jedhamurraa bakka bu'ee yoo ka dubbadhu taate nuti ummanni keenya ammaan booda ati hoolaa gabbisi anan nyaataa ati daaki anan nyaataa didee jira kakaleessa daaknee gabroomne nu gaya baddaalagaan addaan nu qooduun nu gayaa amantiin addaan nu qooduun nu gayaa nuti gartee akka gartee waldaa amantii muslima kiristaana protestii waan cufatti wanni waliin gatteenee biyya alaa tana walii galle warra biyya keessa jiruufillee dhaamnu nuhin waliin qoodnu wanni waliin qabnu biyya takka Oromiyaa waliin qabna wanni waliin qabnu afaan tokko wanni waliin qabnu dhiiga tokko wanni gaafannu qaamni bilisa ta'e du'aa caaluun deesaa qoratu Johar Muhammad Baqqalaa Garba warri gartee political business cuftiyyuu haal duree tokko malee gadaadhiifamu mirgi ummata biyya san keessa jiru sabab sablammii guutuu walqixxee haa kabajamu federalizimiin dhugaa haa jiraatu gartee ammooti nu du'aa caaluu hundeessaatiif kan itti gaafatamu mootummaa Dr. Abiy Ahmadi hatattamaanillee aangoo gadhiisee ummataaf dabarsuu qaba. Nuti wanni jennu kana booda atin korma gabbis anan nyaatan hin jirtu atin daaki anan nyaatan hin jirtu waan keenya nuti itti abbaa fi feene filanna wanni achi si kaayanneef wanni ummanni Oromoo si gaafatu wanni sabab sablammiin biyyaa si gaafatu filmaatan nu gahe filmaatan nu gahuu dadhabdee filmaat ka dabarsu taate mas goo biyya gadhiis jennee gaafanne mootummaa biyya sanii ammoo ummat keenya waan jennuun ka biyya keessa jiru ka biyya alaa jiru harka wal qabadhaa dabarsitanii waliin kenninaa diina waliin kenninaa waliin dhaabadhaa nu in ilma namaa yoo taane rabbiin guddaan nu uume firii taanee dhalanne firii taanee jiraanne firii taanee du'uu qabna ummanni keenya adoo addaan waliin baafne dhiiraa dubraan qeerroo qarreen jaarsaa jaartiin daldalataaf nagadataan qotataan horsiisee bulaan harka tokko taanee waan tokko nu godha irratti haa hojjennu garaagarummaa hedduu teenya jiru haa diqqeessinu yoo haa dhabamsiisnu yoo dhabamsiisuu dadhabne haa diqqeessinu wanni nu waliin qabnu biyya takka lafa takka wanni aduu kana keessa namni kun guutuun state departmentii dur dhaabatuuf haqa ummata sanii gaafatu mootummaan biyya kanallee dhagahee haqa ummata sanii haa dhagahu galatooma warri gartee miidiyaa keenyaatiif miidiyaan keessa maal jedhama wa miidiyaan keenya yaa web miidiyaa jedhama web miidiyaa jedhama galatoomi obbo keenya bilskeenna akkana fakkaatu sillee qajeelan argu kadira lemoona fakkaata galatoom sinja galatoom hedduu isin galateeffannaa daawwattoota keenya maqaa barbaadde Mahmud Muhammad Columbus Ohio irraa durataa masjidaati hayyee achumatti qabi qeessaamu'eel fi qeessini kabira kan dubbanne isaa carraa kennee gaafii sin gaafannaa yeroo amma kana Oromoon amantii tokko gubbaatti xiyyeeffatee amantii akkasii fixee nama qalee maali jedhanii olola guddaa Oromoo gubbaatti oofaa jiranii tokkummaan nu akkan dhaabbachuun dhaamsa guddaa diinafillee tokkummaa Oromootifillee dabarsaa qeessaamu'eel namni san birjirsuun na dabarsaa kenna yoo isaan dhaamsa dabarfatanii gaafii sinii qaba maqaan keessanii tole lammeessa kabbadaan jedhama galatoomadha akkan yaada kiyya wanna obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessati irratti ajjeecha taasise irratti ta'ame irratti hundaa'uudhaan uummanni keenya ajjeechaan obboleessa keenya Haacaaluu irratti taasifamee namni ajjeese otoo bilisa ifa beetoo beekamu maqaa itti baasanii sobaan bira darbuudhaaf erga ajjeesan illee booda awwaalcha isaa busheessanii dhuguma obboleessi keenya Haacaaluun sababni ittiin hin dideef dhugaa waan dubbateefi dhugaa balleessuudhaaf dhugaa ajjeesanii dhugaan immoo duutee hin haftu soba isaanii baay'ee yoo tulan dhugaan tokkittiin kun diigdee isaan balleessitiin jedha dhuguma ummanni kiristaana amantii qabnulli dura
yeroo baay'ee sirban naggeeffannu garuu ammaan tana yeroo agarru obboleessi keenya Haacaaluun Gootni wangeela dubbachaa ture irra deemnee yoo ilaallu saba qulqulluu kana maqaa balleessanii maqaa sobaa itti baasanii jarri warri hattuun sunii jedhan sobduun mortuun inuma mortii ammuma mortuun mortuu hortuun hortii kanaaf ummata keenya falmii kana ummata galaana kana dubatti deebisuun hin danda'amu ni yaaltu malee isiniif hin milkaa'u dhugaa yeroo hundumaa ni mootiin jedha obboleewwan keenya jajjabaadhaa baay'inaan yeroo ammaan tan ammoo maalinni jarri warri hattuu sobduun kuni ummata keenya naannoodhaan addaan qooduudhaaf amantiidhaan addaan qooduudhaaf saba sobaniitoo saba biraa ajjeese Oromoon jechaa turan mootummaan ifa baasan immoo garagalchanii jaruma kanatu karaa amantaatti fidanii amantaa kiristaanaa islaamii ajjeesee jechaa turan soba Oromoo waliin ajjeesu soba oomishan kana bakkuma isaan baasanitti deebifatanii ittaansuudhaan immoo Oromoo naannoodhaan addaan qooduuf Oromoo shawaatu du'aa jira jedhani sobni kuni nu biratti iddoo hin qabnu Oromoon yeroo hundumaa tokkodha tokkummaan keenya itti fufa tokkummaan humnan jedha ummanni biyya keenya Oromiyaa keessa jiraattan tokkummaa keessan cimsaa naannoo keessan ilaalaa saboonni biraas Oromiyaa keessa kan jiraattan meeshaa warri hattuun isin hiisiftirree yoo jiraatte meeshaan keessan isin baasu wabii isiniif ta'uu kan danda'u warra iddoo biraatiif sabooda hin ta'in Oromoo isin wajjin jiraatudha kanaaf Oromoo wajjin jiraadhaa akka duratti jiraattan hin barbaannu yoo jettan filannoon kan keessanii jechuun barbaada galatooma ayyee ulfaadha gara qeessis Saamu'eelitti na deebisaa daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo yeroo ammaa kana abbootiin amantii Oromoo tokkummaan dhaabatanii sagalee Oromootiif tahuu fi dubbii kijibaa Oromoo maqaa balleessuu fi mootummaa fi warri farra Oromoo oofaa jiranii soba tahuu addunyaatti saaxilaa jiranii kunini farra qabsoo Oromoo warra ta'eef dhaamsa guddaa dabarsaa warra tokkummaa Oromoo jaalatuuf leellisuuf ammoo akkasuma dhaamsa guddaa bira dabarsaa እንግዲህ እዚህ እንደምታዩ እነዚህ የኦሮሞ ሃይማኖት አባቶች በአንድነት ቆመው ለኦሮሞ ሕዝብ ድምጽ ለመሆን ሰልፍ ወጥቷል። የኦሮሞን ፖለቲካ ለማራከስ ከተወሰኑ ሃይማኖት ግሩፖች ጋር የኦሮሞን ጥያቄ አሶሴት ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ይሄ የኦሮሞ ሃይማኖት አባቶች በአንድነት መቆም ለነሱ ትልቅ ሽንፈት እንደሆነ ደግሞ ይታየኛል። ቀሲስ ሳሙኤልን መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ አለኝ በአማርኛ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የሃይማኖት ጥያቄ ነው ብሎ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። ለነዛ ሰዎች ምን አይነት መልስ አለዎት? እንግዲህ እንደምንመለከተው ይህን ጥያቄ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ስላቀረብክልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። የኦሮሞ ህዝብ በነጻነት የማምለክ መብቱ የተጠበቀ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አምልኮትን ለመፈጸም ነጻነት ያስፈልጋል። ስለዚህ ነጻ ህዝብ ነው ማምለክ በነጻነት ማምለክ የሚችለው። ስለዚህ ነጻነት ሃይማኖት ላለውም ለሌለውም ያስፈልጋል። ስለዚህ ህዝቡ ነጻ ሆኖ የሚፈልገውን ከመምረጥና ወደ ስልጣን ከማምጣት ጀምሮ የሚፈልገውን እምነት ማምለክ አለበት። በሌላ በኩል እኛ የእምነት አባቶች ነን። የኦሮሞ ግሎባል ኦሮሞ ኢንተርፌስ ካውንስል የሚባል ተቋቁሟል። በመላው አሜሪካ እንደዚሁም በካናዳና በአውሮፓ እንደዚሁም በሌሎች ዓለማት ያሉት የኦሮሞን ጉዳይ በሃይማኖት በኩል የሚመጣውንም አብረን በአንድነት ቆመን ከህዝቡ ነጻነት ጥያቄ ጋራ የሚያስፈልገው ምላሽ አብረን በጋራ እየሰጠን ነው መሄድ የሚገባን። ዛሬ እኛንን ለኦሮሞ እምነት የምናቅላችሁ የሚል አስተርጓሚ ስማ በለው አያስፈልግም። ስለዚህ በሃይማኖት ስም ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ የሃይማኖት መሪ መሆን ይችላል። የህዝብ ጥያቄ ግን ማፈን አይቻልም። በቀላሉ ልንመለከተው የምንችለው ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በባህላችን በቋንቋችን ክርስትናውን እናካሂዳለን ሲባል የመላእክት ቋንቋ ነው፣ አንድ ቋንቋ ነው መጠቀም ያለባችሁ፣ ይሄ አይሆንም እየተባለ ለውጥ እንኳን ከመጣ 2 ዓመታትን አስቆጥሮ ሀገር ውስጥ
በቅዱስ ሲኖዶስ የሃይማኖት ስም ይዘው የሌላም ፖለቲካ የሚያካሂዱ የህዝቡን በቋንቋው የማምለክ መብት የሚከለክሉ አሉ። ይህንንም የምንቃወመው ነው። እንደገናም ደግሞ አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አማራውና ክርስቲያኑ ታረደ አለቀ እያሉ ነው እየሄዱ ያሉት። ይሄም ልክ አይደለም። ሰው ሞቷል፣ ያሳዝናል፣ እናዝናለን። ሁላችንም ያሳዝነናል። የጠፋው ንብረት ያሳዝነናል። የወንድማችን የአጫሉ ሞት በእውነት እጅግ በጣም የሚያሳዝነን ነው ሁላችንንም። ነገር ግን ከሞቱ ባሻገር እየተሰራ ያለው ሰዎችን የመከፋፈል ኦሮሞን የመከፋፈል አንድ ጊዜ ወደዛ አንድ ጊዜ ወደዚህ ያደረጉ ህዝቡን ለመከፋፈል የሚደረገው ትክክለኛውን የህዝቡን ጥያቄ ምላሽ የማይሰጥ ነው። ይሄ ደግሞ በቀጣይነት የኦሮሞ ጥያቄ በአንድነት አብረን ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር መብታችንን አስከብረን እንኑር ነው እያለ ያለው ማህበረሰቡ። ይህን ጥያቄ በአግባቡ መልስ መስጠት ያስፈልጋል። ከዛ በተረፈ ግን ወደ አገር እንጠብቃለን በሚል የሰዎችን መብት የብሔር ብሔረሰቦችን መብት አፍኖ የሚያስኬደው አካሄድ አገሪቷን ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ የሚወስዳት ስለሆነ ይሄ በአግባቡ ሊታይ ይገባል። ኦርቶዶክስ፣ ሙስሊሙ፣ ሌላውን ፕሮቴስታንትም እምነት ዋቄፈታውም ኦሮሚያ ውስጥ የሌለ እምነት የለም። ሁሉም ተከባብሮ ነው የሚኖረው። ስለዚህ የሃይማኖት ቤቶች የፖለቲካ መጠቀሚያ ወይም የፖለቲካ መሳሪያ መሆን የለባቸውም። ህዝቡ ነፃነቱን በሚጠይቅበት ሰዓት ከቻሉ ከፊት ለፊት ሆነው ያ ህዝቡ ለነፃነት የሚታገልበትን እግዚአብሔር እንደፈጠረው የራሱን ነፃነት ይዞ ነው የሚታገለው አብሮ መሆን። ካልሆኑ ግን የህዝቡን ነፃነት ለማፈን የእምነት ተቋማት የማፈኛ መሳሪያ መሆን የለባቸውም። ህዝቡ ታግሎ ነፃነቱን ይጠይቃል። እኛ የእምነት አባቶች ፊት ለፊት ቆመን ሰው እንደፈጠረው በቋንቋው በባህሉ መሰረት ክርስትናውንም ማምለክ አለበት። ሙስሊሙም እንደዛው፣ ዋቄፈታውም እንደዛው፣ ፕሮቴስታንቱም እንደዛው። ስለዚህ በሃይማኖት እየከፋፈሉ አገርን ሰላም ማደፍረስ አይቻልም። በኦሮሚያ አካባቢ ያላችሁ ወጣቶች ራሳችሁን አደራጅታችሁ መጠበቅ አለባችሁ። መስጊዳችሁን፣ የአባ ገዳ ዋቄፈናውን ስፍራም የክርስቲያኑንም አምልኮ ቦታዎች ቤተክርስቲያኑ መጠበቅ አለባችሁ። አትነጣጠሉ። የታሰሩ ሰዎች እስኪፈቱ ህዝቡ በራሱን እድል በራሱ እስከ መወሰን ድረስ እስኪደርስ ይህንን የህዝቡን ጥያቄ እኛም ከፊት ሆነን አግባብነት ያለው የነጻነት ጥያቄ ስለሆነ አብረን እንጠይቃለን ማለት ነው። እሺ namni sanitti dhiyaatu sanittuu kenna salen dhaamsa dabarsaniiti wal harka fuudhaa haasawaa deemna. Daawwattoota keenya jaalatamaaf kabajamoo Oromoon biyya alaa jiraattu amantiin addaan hin baanu gandaanii gosaanii lagaanii jechaa tokkummaan dhaabbatanii mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa Oromoo gubbaatti godhaa jiru keessattuu ajjeechaa Hacaaluutii fi hidhamuu Jawaar Mohammadiitii fi warra siyaasaa biraallee balaaleffachaa jiranii olola dharaanii maqaa amantiitiin Oromoo gubbaatti oofamaa jirullee balaaleffatanii Oromoon akkuma durii akkuma aadaa isaa kun amantii adda addaa qaba hin gartanii islaama sheekii waaqeffata hundinuu waliin deemaa jiranii kun waan gaarii tokko mee qeesichi bira ka jiranii maqaa isaanii duratti hin gaafanne si yaa tole lammeessa kabbadaan jedhaa yeroon mallee dhugumatti lammeessa በአማርኛ ማውራት ትችላለህ ከፈለክ ምንም ችግር የለም ወሬ ድኑ ዳዋቻ ጅራኒ ወደ ሞጋዲሾ ተመለሱ ሰውን እያረዳችሁ ምናምን እያሉ ነው እዚህ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይም እየጻፉ ነው። እሺ አድማጮቻችን በእውነቱ አሁን እያደረግን ያለነው በዲሲ መሃል ላይ በወንድማችን በሃጫሉ ግድያ ላይ አሁን ከወጣቶቻችን ጋር ሰልፍ እየወጣን ነው፣ እየተቃወምን ነው። እየተደረገብን በወንድማችን ላይ የተደረገብን በህዝባችን ሁሉ የተደረገ በጣም የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየተደረገ ያለውን ለመቃወም ነው የወጣው። በዛውም ደግሞ መብታችንን የተፈጥሮ መብታችን እግዚአብሔር የሰጠንን ውሸታሞች በውሸት ሊሸፍኑ ቢሞክሩም እውነት ግን ትቆይ ይሆናል እንጂ ተቀብራ አትቀርም። ደግሞ ወንድማችን ከሞተ በኋላ በቤተሰቦቹ ላይ የተደረገው ነገር ሁሉ እንቃወማለን። እሺ ወደ ቄስ በላይ እንመለሳለን። ቄስ ሳሙኤል እስኪ ቄስ ሳሙኤል አንድ ጥያቄ ልጠይቆት። አሁን ኦሮሚያ ውስጥ የሚደረገው ነገር በስመ ቄሮ የሚደረግ ጅምላ የሃይማኖት ፍጅት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እዚህ ፌስቡክም ዩቲዩብ ላይም እየጻፉ ነው። ምን አይነት መልስ አለዎት ለዚህ አይነት
ሰዎች ወይም ሃይማኖትን ለፖለቲካ ጉዳይ መጠቀም ለሚፈልጉ በተለይ ውጭ ሀገር ላሉና ኦሮሞን ከተወሰነ ሃይማኖት ጋር አሶሴት አድርጎ ጸረ ኦሮሞና ጸረ እስላም የሆነ ፕሮፓጋንዳ ማራመድ ለሚፈልጉ ወገኖች እንግዲህ አሁን አንድ ሀገር ነው ያለን። ስለዚህ አንድ ሀገር ላይ ነው የምንኖረው። ከ50ም ከ70ም እስከ 100 ዓመት በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች መመስከር ይችላሉ። ምክንያቱም የኦሮሞ ሕዝብ ከተጫነበት የቀደመው ስርዓት እየታገለ ነፃነቱን ለማስከበር የሚያደርገው እኩልነትን የሰው ልጆችን መብት የራሱን መብት አስከብሮ ባህሉን ቋንቋውን አስከብሮ አካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ የሚያደርገው ነገር በሌላ እንደ ዱሮ አዳዊ ስርዓት ባለው ሁኔታ የቤተ ክርስቲያኒቷን መዋቅር ራሱ በአሁኑ ሰዓት ሊፈተሽ ይገባል። ምክንያቱም በኦሮሚያ አካባቢ ያለው ትምህርት ሚኒስቴር በኦሮምኛ እያስተማረ የፖሊሱም በኦሮምኛ እያስተዳደረ ማህበረሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት በኦሮምኛ እያደረገ ባለበት ሰዓት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተዳደርም በራሷ ልጆች፣ በራሷ ካህናት፣ በራሷ ዲያቆናት፣ በራሷ ጳጳሳት መመራት አለባቸው ብለን ጥያቄ ካቀረብን ዓመታትን አልፏል። ነገር ግን ይሄንን ስርዓት የአሰራር ሁኔታ ላለመቀየር ተኪዞ ያለው አሁን የቤተ ክርስቲያንን መዋቅርም እየተጠቀሙ አገር ውስጥ የሚደረገው ነገር ራሳቸው እያቀነባበሩ በእምነት ስም የእምነት ካባ አድርገው የሚያደርጉት አገርን የሚያጠፋ ነው። ሴኩላሪዝም መጠበቅ መቻል አለበት። ሃይማኖትና ፖለቲካ ለየብቻ ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልል ሼኪውም ቄሱም የዋቄፈታውም ፓስተሩም ሁሉ ስለ ኦሮሚያ ክልል ያገባዋል። ስለዚህ አንድ ላይ የእምነት አባቶቹ ቆመው የራሳቸውን ሕዝብ በባህሉና በቋንቋው መዳኘት ይችላሉ። ሌላ ዳኛ አያስፈልግም፣ በስማ በለውም አያስፈልግም። ስለዚህ አሁን እየተደረገ ያለው አንደኛ በኩል የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጥያቄ ተጠይቋል። ይህንን እንዳይፈቀድ ከፊት ይቆማሉ። ያኛው የህዝቡን ችግር መፍታት ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደገና ስንመለከት እኛ ነን ችግሩን የምንፈታው ብሎ ኦሮሚያ አካባቢ ይኸው አማራና ጉራጌ ተገደለ አሉ። አንድ ሳምንቱን አየሩን ሙሉ ካናፈሱ በኋላ እንደገና ተመልሶ ፖሊስ ሲያወጣ ከሞቱት ከ160 በላይ ሰዎች ውስጥ የሞቱት 116ቱ በቀየው በቤቱ ላይ ኦሮሞ ነው የተገደለው ተብሎ መግለጫ ወጣ። ይሄን ደግሞ እንደገና ሲያወጣ አማራ የሞተው 46 ብቻ ነው ተብሎ ደግሞ ሲነገር እንደገና አሁንም ደግሞ ጸቡን ለማፋፋም ክርስትናው አደጋ ውስጥ ነው፣ ክርስቲያኑ ነው የታረደው ወደሚለው እንደገና የሸዋ ክርስቲያኖች ናቸው እንደገና የታረዱት ተብሎ ሌላ ቅስቀሳ ነው የተደረገው። እንደነዚህ አይነት አካሄዶች ለፖለቲካው ይጠቅም ይሆናል፣ ለሀገር ግን አይጠቅምም። ለፖለቲካውም ኪሳራ ነው የሚሆነው። አይሆንም። የኦሮሚያ ማህበረሰብ አንድነቱን አጠናክሮ በሃይማኖት ሳይለያይ በምንም ሳይለያይ ይኸው አጫሉ እንኳን ሞቶ አንድ ላይ ሰብስቦናል። አንድነቱ ጠነከረ። የኦሮሞ ህዝብ የቆምን ሰዎች ደግሞ ለኦሮሚያ አንድነት የባሰ ካልሰራን የሞትነን ማለት ነው በእውነቱ። ስለዚህ የአጫሉ ድምጽ ዛሬ እንደምትመለከቱት ፍትህ አጫሉ ህዝቡን አንድ አድርጎ የፖለቲካ አመለካከት እንኳን ሳይለየው የእምነት አባቶች በእምነት እንኳን ሳንለያይ በአንድነት ቆመናል። በኦሮሚያ አካባቢ ለደረሰው የአጫሉ የወንድማችን ሰማዕትነት አሳዝኖናል። የሞቱ ሰዎች በጣም በእጅጉ እናዝናለን። እንደገናም የጠፋው ንብረትም ያሳዝነናል። ከዚህ የባሰ ደግሞ እንዳይመጣ አሁንም በተቻለ መጠን የእምነት አባቶች ኦሮሚያ አካባቢ ያለው የኦሮሚያን ቤተ ክህነት ድርሻውን ወስዶ በክርስትናውም በሙስሊሙም የኦሮሞ መፍትሄ ኦሮሞ ተሰብስቦ መስጠት አለበት። እዛ ውስጥ ያለው ብሔር ብሔረሰብ መብቱ የተጠበቀ ነው፣ መኖር ይችላል። አሁን አይደለም አዲስ አይደለም ለኦሮሞ ባህል። ስለዚህ አሁን እንደ አዲስ የኦሮሚያን ክልል ለመበጥበጥና የኦሮሞን ህዝብ አንድነቱን ለማናጋት የሚደረገው በምንም አይነት ተቀባይነት የለው። ብሔር ብሔረሰቦች በሰላም መኖር ይችላሉ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ፣ ያው እነሱም እየኖሩ ነው። በተረፈ ግን ኦሮሞ የሚጠይቀው መብቱን ነው። ብሔር ብሔረሰብን አይነካም፣ የማንንም ሃይማኖት አይነካም። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን ለማቃጠል ክርስቲያኑን ለማረድ እራሳቸው ተቀነባብረው የሚሰሩትን ከፊት ቆሞ አንድነቱን ጠብቆ የአገራችንንም የኦሮሚያ የክልላችንንም ሰላም ማስጠበቅ መቻል አለበት። የእምነት አባቶች ውሸት የሆነውን ውሸት በሉ፣ እውነት የሆነውን ደግሞ እውነት ነው በሉ። ዝም ብሎ እየተፈበረከ የሚደረገው ነገር አገርን አያሻግራትም፣ የህዝብን ነጻነት ሊያረጋግጥ አይችልም። ስለዚህ
ከውሸት ነገር ተጠብቀን ከአንደበታችን እውነት ይውጣ። አጫሉ የሚቀድመን እውነት በመናገሩ ነው። የሚዘፍነውም የሚደርሰውም ድርሰት እውነት ነው። እኛ እሱ ካረፈ በኋላ ነው የሰማነው። ምንድነው የሰው የሚያስተላልፈው? ለምንድነው የሰው ሁሉ እንደዚህ እንደ እሳት የተቃጠለው? እኛስ ለምንድነው የተሰማን ብለን ስንል ለካ ድምፁ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ድምፅ የሰው ልጆች መብት ነፃነትን የሚያጎናጽፍ ለዚህ ለአንድነት አንድ ላይ አድርጎ ህዝቡ እንዲቆም የሚያደርግና ትልቅ መሳሪያ ስለሆነ ነው አጫሉ ድምፁ የተዘጋብን። ስለዚህ እኛ ደግሞ ድምፅ ለሌለው ድምፅ መሆን ይጠበቅብናል ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ አንድ ሌላ የመጨረሻ ጥያቄ አለኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትና ሃይማኖት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 11 ላይ የተቀመጠው ለኢትዮጵያ ሴኩላሪዝም ወይም የመንግስትና ሃይማኖት መለያየት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እርስዎ ተናግረዋል። አሁን ከዚህ አንጻር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እዛ ናቸው። ይሄ ከሃይማኖትና መንግስት መለያየት መርሆ አንጻር እንዴት ይታያል? ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ደግሞ የጥላቻ መልእክቶችንና በተለይ የሃይማኖት አለመቻቻልን የብሔር አለመቻቻልን ይሰብካል ተብሎም ስሙ ይነሳል። በዚህ ላይ የምትሉት ወይም የሚሉት ነገር ካለ እንዳው እስኪ አንድ ነገር ይበሉን። እንግዲህ በግሉ የዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዚህ በአሜሪካም ያደረጋቸው ንግግሮች አሉ። በተለይ የኦሮሞን ካህናት የምናቃቸውን እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ በኦሮምኛ የተናገረ ደፋር እያለ ሲናገርም የተሰማው ነገር አለ። አመለካከቱን ማስተካከል አለበት። ምክንያቱም መብቱ ነው። የፈለገውን ሃይማኖት የፈለገውን ፖለቲካ ማካሄድ መብቱ ነው እሱ። በተረፈ ግን የኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ያለውን ጥላቻ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መግለጹ ብዙ የኦሮሞ ህዝቦችን አሳዝነዋል። እሱ የሚወክለው በማህበርም ቢደራጁ በአንድነት በፈለጉም መንገድም ቢሆኑ የህዝብ ጥያቄ ቀደም እንዳነሳው ሃይማኖትና ፖለቲካ የተለያየ ነው። ከዚህ በፊት ከ40 እና ከ50 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሲሶ መንግስት ነበረች። ያ ጊዜ የንጉሱ ሃይማኖት በፍትሐ ብሔሩ ውስጥም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት የመንግስት ሃይማኖት ነው ተብሎ ተቀምጦ ነበረ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ያንን መመለስ አይቻልም። ሃይማኖታዊ መንግስት መመስረት አይቻልም። ስለዚህ አሁን ያለው የዲሞክራሲ ስርዓት የሃይማኖቶች ሁሉ እኩልነት የሚያምኑትም የማያምኑትም መብታቸው ተረጋግጦ ሀገርን በጋራ የሚጠቅሙበት እንደገና ሃይማኖታቸውን ደግሞ የሁሉም ተከብሮ የሚኖርበት እንጂ አንድ አገር ያቀና ወይም አገሩን የያዘ እንደ ሃይማኖታዊ የሆነ ክርስቲያኑ ላይ ወረራ እንደመጣበት አድርጎ ድምጽ በመጨው የኦሮሞን ህዝብ ማፈን አይቻልም። የአንድ ማህበረሰብ ድምጽ ማፈን አይቻልም። ስለዚህ ይሄ ጊዜው ያለፈበት ነው። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌ አለ። አገራችን ውስጥ ያለውም የህገ መንግስት ላይ ቀደም እንዳልከው ሃይማኖትና ፖለቲካ የተለያየ ነው ተብሎ የተቀመጠ አለ። ስለዚህ እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። እንደ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የኦርቶዶክስ እምነቴን በነጻነት ማምለክ እፈልጋለሁ። የሙስሊሙም ደግሞ እንደዚህ እኔ እንደምፈልገው የሱም በነጻነት፣ ፕሮቴስታንቱም እንደዚሁ በነጻነት፣ ዋቄ ፈታውም የሚያምነው በነጻነት ሀገራችን ላይ ሆነን ማምለክ መቻል አለብን። ከዛ ውጪ ኦሮሞ ሰው አራጃ